Y epala uno con getorri laspetxapelen kanalera ongetorri World of Thunder. Honetara mi esker nire jarraitzaileak zarete. Guztioi euskaraz dakizunei eta ez dakizunei ere zuek gabe auslitzetak berdin esango eta ea sortea dugun kasu honetan. Togatzen zaigu onuretan. Diruan bakarrik tokatzen zaigu. Bueno, diruan bada. Hau ere aktibatuko dugu eta borrokara ea behingoagatik lortzen dugun vale, justo, casualitate sartu gara jokoan tanke erakutsi aurretik, vale. Maginot mamarra oso ondo. Ea partida ondo doan eta tanka desblokeatzen den, edo beste erakutsiko dizue zen erabilain duen. Hongo gara Valentinarekin. Eta ea zen moduzko partida ateratzen zaidan egun goiztiar euritzu honetan. Eta espero dut aurrekoetan gertatu zen lagik ez egotea. Bestela den apur bat katastrofikoa. Han tomado una zona. ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona! ¡Solicito fuego de artillería! El tren de transmisión ha sido dañado. ¡El enemigo ha tomado la iniciativa! El arma ha sido destruida. Aliadas han tomado una zona.
¡Debemos contraatacar! El enemigo va a ganar. La próxima vez seguro que la victoria será... Zer? Horren batean lortzen dugu mingoagatik. Estela oso frustrante izanen da. Berriro mapa hau, benetan. Bueno, vale. Venga. Oso mantxo doa azken aldian hau.
Bueno, egunen baten hasiko da gauza. Bueno, egunen baten, zu lasai. Gero gezatzen naiz total gorretan. Baina hau ere, batzutan nahi duen moduan doa. Ja, hor aholkuak, 3 aldiz bakarrik, 3 gero alditzak gu gehienez, bai, badakizkit gauza guztia. Joango gara cruzaderrarekin pikutara. Eta hasi gara galtzen oso ondo. Kriston laga. Ez dakit. El enemigo va ganando. ¡Cargado! La oruga izquierda ha sido destruida. No podemos movernos. ¡Cargue! ¡Carga en curso! ¡Cargando! ¡Cárguelo! ¡Preparando! La oruga derecha ha sido destruida. No podemos movernos. ¡Listo! ¡Cargando! ¡Carga en curso! Zu joan nahi duzunean. Hay que seguir presionando más al enemigo. Va ganando.
Zergatik izango da agian.
Vale, azkena lortu dugu Churchilla desblokeatzea. Zoenik ez du eskatu. Bai, eskatuko du. Bai. Beno lagunok hau izan da dena, espero gustatu bezen zaizuela eta